systeme nimwe 0-0 ni 0-0 abakinyi 11 bose bataka Rayonsport kuri match ya Kiyovu yo kuri uyu wa gatandatu iby'amaso abantu batari babona ibyo abantu batari babonesha amaso yabo bazabona rero n'iby'amatwi yabo atari yumva iby'amaso yabo atarabona n'iby'amatwi atari yumva barabibona kuri uyu wa gatandatu ikintu gishoboka cyonye dore ukuntu ibitego bizabarwa kuri uriya munsi nimo ndasaba abasifuzi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda shot on target ya Kiyovu bagiye bayiha igitego shot on target ya Kiyovu bayibarira igitego corner eshatu za Kiyovu ni penalty offside ya Kiyovu ntizagisifurwa bajya bararira ndashaka ko Kiyovu amategeko kuri yo yose ntihagere na rimwe ryubahirizwa nta karita y'umutuku dushaka bazaha Kiyovu bagiye batorera tugiye gutanga festival bareyo ndashaka ko muza mwambaye jezi zanditseho 0011 niyo systeme tuzaba dukina nongere mbwira kandi kana Bayovu umunsi umubu uzakujya ku myanya yawe y'ibanga ni uzabona ko ibintu byose bidasaba imbaraga nyinshi no ubwo rero narindi gusoza akantu kanyuma impamvu twashyizeho slogan ivuga ngo huhura nigiye bari buze guhirahira barahuhuka nibahirahira bakaza kuri uyu wa gatandatu mfite umujinya ukomeye Yes, nongeye kubashimira cyane abakunzi ba Inyarwanda TV inyarwanda.com nitwa Eric Munyantore Karikeza mbaye ikaze uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi twatembere tukagera ku biro by'ikipe ya Rayonsport aho tugiye kwa tuganira na Wasiri umunyamakuru ukomeye cyane ndetse akaba umukunzi wa kadasohoka y'ikipe ya Rayonsport mu buryo budasanzwe cyane unamubere kuko ameze yitwa international Wasiri navuze ngo introduction cyangwa se kumuvuga birakomeye cyane numwe mu bagabo beza b'abahanga numwe mu bagabo bakundwa numwe mu bagabo bafite amafaranga numwe mu bagabo biyo kushasha amafaranga menshi mikino gihugu numwe mu bagabo no kakanya turi kumwe afite igikombe umeze utese ninge warukiri kuvuga gusa se ni wowe none hariko nanjye nitinye ngize ngo singe nanjye nditinye ibyo byose ninge none se ukeka ko nta ibigwi byinshi ufite ishwi ntago biraba byinshi ubuzima buracyangoye ndakennye ariko ukenye nta tungo mfite ngo ringoboke nta tungo ufite ngo rikugoboke ubwo ndakennye rero hari uburyo bw'amafaranga hari isambu sinya numva ari umugani baca mu Kinyarwanda ngo ukene ufite itungo rikakugoboka noneho rero njewe iryo tungo ntaryo mfite ndakennye rero ndakennye rwose vuga abantu bagiye gute bakurabiri oya harya babyita bangabira ahubwo bangabira inka bangabira amashyo babanze bangabire kugira ngo nanjye ninkena iryo tungo rizahite ringoboka ariko uziko ari ikiganiro byinshi tujye dukunda gukora ku Nyarwanda ukumva umuntu muri comment bati twe dukunda Wasiri ubwo ndimo na quoting ibyo bavuga ati twe dukunda Wasiri nibinashoboka muzaduhe nimero ye nimero ya nzayi pinning kuri YouTube ni ibintu ubanza kumbaza nimero yanjye urayifite ariko ntabwo nayitanga abantu babagiye kunkorera ntago ari ibibi biba yari ibintu ya Rwanda se Rwanda ni amahoro nta kibi niyo yaba ari ikibi umuntu muraganira abakunze b'amakipe agiye atandukanye bose ni inshuti zanjye aba polisi ni inshuti zanjye aba mukura aba marine aba etenseri bose ni inshuti zanjye ubona ko iyo duhuriye muri stade turasabana amakipe yose 16 na Rayonsport bose ni inshuti zanjye ni inshuti zanjye bose rwose amakipe 16 yose bose ni inshuti zanjye nta nimwe nukuri zose ni inshuti zanjye wenda ari ukuntu harabo njya nkebura nkabibutsa ko wenda hari bitarimo biragenda ariko ubundi mu buzima busanzwe nk'ubu duhuriye ku mugezi twese tugiye kuvoma namureka gatambuka kavoma nkuko nawe yandeka tugiye guhurira muri bisi nuko tugiye guhurira ku ishuri tugiye kwiga nuko twakicarana mu ntebe n'ibindi ariko byagera kuri ruhago rero bigeze ku manota 3 bigeze kuyaganiro n'amarushanwa mpuzamahanga mpindukundi ariko mu buzima busanzwe ndi umwana mwiza rwose ndi imfura y'u Rwanda yego hanyuma reka twitangire n'ubundi kiganiro muri tumaze kukinjiramo neza cyane ni Wasiri afite igikombe handitseho ngo iki
iki gikombe rero uri kubona ni igikombe cya R97 Saving Cup ya 2023. Natangiye kwitegura iki cyumweru. Muri weekend dufite match ya Kiyovu. Byavuba ahangaha aho deruka guhurira ku gikombe nabateye mpaga. Igikombe natwaye cyari iki ngiki. Ariko ndi no mu nzira yo kwitoza uko se zizabirangiye n'ikiganiro tuzakora. Nzaba nteruye igikombe n'ubundi. Ntabwo ari ukwibutsa abantu gusa ko dufite iyo match uko turaza kwiganiraho kwayo, ariko ubu nge natangiye kwitoza ikiganiro tuzakora sezirangiye. Nzaba meze nte nuko nzaba meze. Iyi foto yifata ugenda uyibika ahantu sezo nirangira tuzakora ikiganiro igikombe cya shampiyona nzaba ngiteruye gutya ukuri kubona ngiteruye igikombe cya shampiyona nzaba ngiteruye gutya uko nguko uri kubona wasiri ko wabubeshya. Ndabizi neza ko hari abare benshi bazaba bashaka kugikoraho, ariko wowe iyo exclusive ndayiguha inshuti yanjye. Igikombe cya shampiyona tuzakora ngiteruye nya duhagaze muri stade Amahoro ngiteruye muri ubu buryo. Abariyo twategereje ko stade Amahoro yongera gukinirwamo kugira ngo twiterure igikombe cyacu. Niyo mpamvu rero ubu natangiye kubyitoza, stade Amahoro irimo irakinirwamo, niyo mpamvu ubona niterura igikombe gutya. Ubu natangiye kwitoza 2025 mu kwezi kwa gatanu. Bitinde ndaba nteruye igikombe cya shampiyona nimere gutya. Nta bintu ushobora kuba abantu bamenyere mu magambo menshi. Uwo munsi sinzaba mvuga, ahubwo uzafata mikoro yitunga igikombe aricyo muganira gusa. Sinzaba mvuga mu kwezi kwa gatanu. Ngiye kuvuga amagambo menshi mu kwa 11, kwa 12, ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu kurimo kurangira shampiyona irangiye. Nzaba mfite igikombe kimwe hano, mfite n'ikindi hano. Ibyo bikombe bibiri nibyo uzatunga mikoro gusa. Nzaba ntavuga. Nizoshaka nibiye bikombe. Nisekera gusa. Ndaba nteruye ibikombe bibiri, kimwe kiri hano n'ikindi giteretse hano. Bivuye ku ikipe y'abagabo. Ya Rayonsport y'abagabo. Wowe nyine ndakubaza turahura hagati yanjye arimo ibikombe bibiri gutya. Twongere duhure n'undi munsi hagati yanjye ari ibikombe nka bine bindi. Uyu mwaka w'imikino n'ubikombe bitandatu bizaba bibitse mu bubiko aho tubika ibikombe tugiye kuhahindura. Ubuzima buraryoshye ubu ngubu. Wasiri hari ifite bigitambuka ngibikombe turabishaka byombi kandi ibi mbikubwiye mbere. Ubu ndi mu nzira nziza zo kwitegura ko nzaba nteruye igikombe. Aho kizatereko wahabonye, harateguye, hari ibikombe byinshi. Ubu ndi mu nzira yo kwitegura nicyo gikombe cya shampiyona cya mbere ngewe nzaba ntwaye nk'umukozi wa Rayonsport. Nicyo cya mbere. Icyo gikombe rero ibintu uzagikoreraho Imana nibizi yonyine. Hari abantu benshi ajya kubwira ati uwitwa Wasiri ngabashyiramo ngamakabya nk'urungo ndetse n'ibindi biriyayo byose. Kuri uyu munsi wo kwa gatandatu match go twamaze kwinjiramo saa 12 kwitara equipe ya Kiyovu Sport muzahatana nayo. Ne equipe iguteye ubwoba. Ubu turimo turaganira na Robertinho ku mikinire mishya agomba gukoresha. Tugiye kuvumbura system nshya yo gukina. Ikipe ya Robertinho izakina kuri uyu wa gatandatu saa 12. Ubu turimo turitoza system nshya yitwa 0011. Ni 0011. Ukuntu gahunda izabiteye kuri uyu mukino rero tunabyinjiremo nta kibazo. Twamaze guhereza ibaruwa abazamu batatu b'ikipe ya Rayonsport bagiye mu biruhuko. Yamaye nawa mwana ujye ukunda kuza Ive yagiye mu biruhuko. Pasia yagiye mu biruhuko. Hadim Dia yagiye mu biruhuko. Nta kazi bafite kuri uyu wa gatandatu. None hazajya mubonetse aba defenseur bose b'ikipe ya Rayonsport bamaze guhabwa ibiruhuko. Omar Nyinga jya kuruhukira neza muri Maldives. Fitina Ombarenga arabari muri Ile Maurice ari kumwe na famiye ye. Bugingo Akimu araba yagiye mu bihugu by'Iburayi muri za Kosovo, yagiye kwiryamira gusa. Ganijuru jya kuruhuka. Aimable Nsabimana ajya kuruhuka, Kabange ajya kuruhuka. Aba defenseur bose b'ikipe ya Rayonsport ugashyiraho n'abazamu bose b'ikipe ya Rayonsport ntago bazakoreshwa kuri uyu mukino. Rayonsport igiye kuzana system nshya y'abakinnyi 11 bose bataka.
11 kandi bose barakinira mu gice kimwe cy'ikibuga. Ni nayo mpamvu ndi gusaba abakunzi b'ikipe ya Rayonsport ko bagomba kwicara muri stade ariko amaso yabo areba mu gice kimwe cy'ikibuga cyo tuzaba tugiye gukina. Bose zaba igice kiri offensive. Bose bazabagiye imbere. 11 ba Rayonsport mbaguhaye imbere bazabanza mu kibuga. Papu rero bari mu kibuga. Adama Bagogara bari mu kibuga. Fisto bari mu kibuga. Muhire Keva ari mu kibuga. Nganya ari mu kibuga. Bamaze kuba bangahe? 5. Uri kubabara 5. Araba ari mu kibuga Hajira Guha. Araba ari mu kibuga Charles Bare. Umbarira 11 babanze bagere neza. Araba ari mu kibuga Richard Ndayishimiye. 9. Araba ari mu kibuga Elenga Kanga Prince Junior. 10. Nganya rya namukubwiye. Nta kuntu naba ntaramuvuga we muvuga mbere. Hanyuma umukinnyi wa 11 uraburimo yitwa Rukundo Abdul Rahman Paplay. 11 ba Rayonsport bose nabataka kuri match yo kwa gatandatu. 11 ba Rayon muzakinisha kuwa gatandatu na Kiyovu. Nta muzamu uhari. Nta mudefenseri uhari. Abakaseri nabagabanyije no bajye kuruhuka. Tugiye gukina match na systeme nkitarigera ibaho mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Muri systeme ni 0-0-11 bose bataka. 11 bose b'ikipe ya Rayonsport barabara abataka kuri uyu wa gatandatu. Tugiye gukina match itarigeze ibaho. None se kuki mwahisemo iyo systeme? Twatangiye icyumweru twitonze tuvuga tuti ikipe tujya kunganya imyaka. Ni ikipe y'imvandimwe. Reka tuyidohorere ku mafaranga tuzishyuza ku kibuga tuyiheho make ariko ihagaza ngaye ngo tuyigure. Kiyovuze? Kiyovu irahenze. Irahenze? Kiyovuze nifite mu nkomo. Ubu ntitwayigurara abakinnyi sinabonye baba ari 14 kuri benshi. Tubongere kuri payroll ya Rayon. Uhabongeraho. Ntibyakunda. Kiyovu irahenze. Kiyovu irahenze. Uhabongera kuri payroll. Nta gihenze. Nese kuva ku muzamu muri hari umuntu urengeje 100. None se uzamugura. Ubu kuri gahunda tugiye kuri gahunda twatangiranye icyumweru dore ukuntu gahunda yari imeze. Twaricaye twebwe nk'abareyo twese. Turavuga tuti aba nabavandimwe. Nubwo twagiye duhangana tukabatsinda mu maderby tukabatwara iki gikombe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Twarabamanuye. Turavuga tuti rero umuvandimwe wawe iyo ari mu bihe nk'ibi ngibi ni igihe cyo kumutabara. Tuzabatsinda nka 2-0 bikeya cyane. Niko twatangiye icyumweru dutekereza. Tuvuga tuti tuzabatera nka 2-0 byo kugira ngo twibonere amanota 3 yo kujya gushaka umwanya wacu wa mbere. Hanyuma dusigare tubafasha. Uku kwezi nitujya guhemba tubongere kuri payroll yacu. Nabonye ari abakinnyi 14. Sibyo? Tubashyire kuri payroll yacu. Umutoza mukuru nabonye baramusezereye wungirije nawe urumva nayo ni makeya. Tubatereke kuri payroll kuyo twishyuje kuri stade tubayeho make kugira ngo babashe kugira ubuzima. Ngiye kubona mbona hari umuntu ducokoje. Ubwo ni nagiye kubona mbona umuntu araducokoje. Twifitiye gahunda nziza yo kubakatira keke y'imyaka 60 bamaze tugomba kuyibagurira mu mafaranga yacu. Tukabashyira kuri payroll kugira ngo tubafashe kwizihiza iyo sabukuru. Twagombaga no kuba ku mafaranga twishyuje kugira ngo nyuma y'isabukuru bagire n'amafaranga yo kwiyondora kugira ngo bakomeze barike. Ubwo bakite ngo ni ka restaurant. Niko babyita? Ngo no kuba ni nk'agahimbaza mu cyakano gatuma umuntu yishima. Ngiye kubona mbona hari umuntu ducokoje. Twiyicariye dutuje. Yavuze ngo ikizi? Yavuze ngo iki? Sinzi amagambo nabonye avuga ngo ibiki n'ibiki. Ubu rero umutoza Robert niyo twamaze guhamagarana kuri telefone. Systeme ni imwe. 0-0 ni 0-0 abakinnyi 11 bose bataka. Rayonsport kuri match ya Kiyovu yo kuri uyu wa gatandatu. Iby'amaso abantu batari babona. Iby'abantu batari babonesha amaso yabo. Bazabona rero n'iby'amatwi yabo atari yumva. Iby'amaso yabo atarabona n'iby'amatwi atari yumva. Barabibona kuri uyu wa gatandatu. Ariko Kiyovu ese wowe urumva ntabwo bufite? Ntabwo. Ukurikije ibintu uri kubona ku mbuga nkoranyambaga, ukurikije uko nsanze muri office imeze. Ntabwo bufite. Akabi kagarutse kari keza. Yamaye. Akabi kagarutse. Umurwa namaze kuwufata ameze neza. Ubu ngubu hari ibintu bitatu u Rwanda rucuruza. Bitatu. Biri mu bukungu bw'u Rwanda rucuruza. Icyambere hari ugusohokera ku Kivu.
aho gikora hari hose ku karere kariko kose, wajya Karongi, wajya za Nyamasheke, wajya Rubavu n'utundi duce. Kabiri, hari ukujya muri parike z'igihugu zose cyane aho ndazireba, sibyo ndikukubwira ibintu ducuruza. Gatatu, match ya Rayonsport. Ibyo biri mu bintu bikurura abakerarugendo mu gihugu. Ubu ikipe ya Rayonsport umupira iri gukina ni bimwe mu byiza nyaburanga biranga u Rwanda. Ibi bintu twabyiteguye kera. Ntabwo ushobora kujya kugura umukinnyi nka Folnganye, ngo ugire umukinnyi nka Aziz Bazane, ngo ugire umukinnyi nka Erenga Kanga Prince Junior, ngo ugire Charles Bale, ugire le numéro 10 qui s'appelle Abdullah Rahman. Comment ça va mon frère? Est-ce que tu es ça va? Ukagira numéro 10 nka Adama Bagayogo, le fils de football, le grand frère de Lamine Yamal. N'abantu bavuka mu ndimwe Lamine Yamal na Adama Bagayogo. Iyo uguza abo bakinnyi rero icyo buri gukora uzanye ikintu abakerarugendo bashobora kuza kureba kuri ubutaka bw'u Rwanda. Tumaze iminsi tubona abantu bava mu gihugu bajya kureba izindi derby, ariko ubu aho Rayonsport igiye gukina n'ikiza nyaburanga cyo kwereka abantu. Ariko se wasiri ukiri kuri aho ngaho, equipe ya Kiyovu Sport mu minsi yatambutse cyangwa se muri championnat zashize yakunda gutsinda ikipe ya Rayonsport. Tuve muri Arnite mu gikombe unafite mwana twaye. Equipe ya Kiyovu yatsinda inshuro nyinshi ikipe ya Rayonsport. No kubwa kuri Juvenal wavuze inshuro nyinshi yatsinze Rayon. Hari n'abantu benshi bakibyibuka ibitego byarimo witwa Pichu. Yaratsindaga cyane. Kuri wa gatandatu Kiyovu Sport imaze iminsi 3 ikora inama yitegura Rayon. N'uyu munsi yunguna n'undi munsi wa nyuma w'inama. Ntabwo mufite ko ubu batsinda bakongera bakabibutsa ibihe bibi mwari mumaze iminsi murimo. Bamaze iminsi 3 bakora inama. Bongere n'ibindi byumweru bitatu. Bongere n'ibindi byumweru bitatu. Baje muri Yanga tubemereye gutira abakinnyi. Bagende Young Africans batiza abakinnyi. Bagende badana abakinnyi muri Yanga. Ubu Rayonsport reviriho. Nta nubwo tugikeneye gukina n'indi kipe ya hano muri champion. Bakore All Star 11. Dukine journée zisigaye dukina match ya home and away. Kuko izisigaye zose nta nimwe ifite ubushobozi bwo kumagarara imbere. Ikintu cyonyine gishoboka kugira ngo byibuza hazema aga competition muri championnat, nkeneye ko bakora All Star y'amakipe 15 yose asigaye hano. Batondeka abakinnyi ko babishaka. Ubwo muzamu yabarinde bahitiremo nta kibazo. Muzamu bahitiremo ugenda uhitamo umwiza mubeza muri 15 asigaye. Bahitiremo nta kibazo. Aferi nzira niwe waburi mwizamu. Okay, kabiri yabugwa yabiri honde. Kabiri ushaka dukireho n'umwana muri apena none nta kibazo mukireho. Gatatu yabugwa yabiri honde. Niwe nawe ni Claude. Axe central irabiri monde. Irabirimo Clement. Reba no mu makipe yandi yose nta kibazo. Ugenda nturanyiriza amabeza. Harimo Clement yugo muri polisi, AS Kigali. Aba bantu bakina muri Axe ba polisi nagara abahanga cyane. Nushaka tumukinishe nuzana Yakubu Isa Yakubu. Ubwo ni uhisemo. Okay, mediane yabiri irabiri monde. Gatandatu hatari. Terekamo kuva mu ikipe ya polisi y'Umurundi. Musanga. Okay, mushireho nta kibazo. Imbere ye. Hakinaho Abed. Bigirimana. 10. Ruboneka Jean Bosco. Voilà. Batatu basatira. Uruhande rumwe. Ruracaho uwitwa Richard Kirongozi Bazombwa. Okay. Urundi ruhande ruceho Peter. Imera atakisha Aneric. Okay. Abo 11 rero nabatsinda journée 22 zisigaye ngatwara igikombe cya champion. Ushingira kukise? Iyi Rayonsport nuko njya mivuga abantu bakagira ngo ni ibintu byo gukabya. Hari umukinnyi umeze nka Rutahizamu Ani Elijah. Ahubwo se Ani Elijah ameze nkande mu mfite. Ubu uyu munsi Folnganye narakubwiye ngo yafunguye classe yitwa ngo How to School Institution. Iyo ni university twafunguye. Ama class ari hariya tugiye kuyafungura, nzana guhamagara tuyafungure ku mugaragaro. Agiye gutoza abandi bataka bari hano nubwo yaje gukina. Yaje gukina. Ariko agiye gutoza abandi barutayizamu barimo hano muri iyi championnat uko batsinda igitego. Uriya ni professor wo gutsinda.
ntago ari umukinnyi, ni umuntu asinziriye aratsinda. Uramutse umubwiye ngo izamu rirangana n'urushishi rw'umukara mu ijoro rya 9:22 z'ijoro, mukabwibwi hahandi hatabona, ukamubwira ngo fata baro inyuze munsi ya ruriya rushishi utsinda igitego, anyuza baro munsi y'urwo rushishi agatsinda igitego. Ariko nanone wibuke iyo kipe afite skills z'umupira, akagira n'izarenzo zo guhereza abandi bantu, afite abamupasa benshi. Ubu uyu munsi ikipe ya Rayonsport ni ikipe ushobora no kuvuga ngo abakinnyi 15 ba Rayonsport turababaninze ntibazongera gukina shampiyona, still nkayitwara. Gukuyemo ngo 15 ubwo wasigaramo abandi mwizamu. Ubu se umuzamu witwa Pasiya ni mubi? Yavuyemo. Nako Kadim Iriste isangwa icara mu 11. Kadim umukuremo, Omboreka umukuremo. Ushizemo umuntu nta kibazo, ndagenda ngufasha nta kibazo. Umuzamu witwa Pasiya ni mubi? Ntacyo atwaye ni muzima. Ubu se ndamutse mfashe defense yanjye, hari umwana uvuye mwigeragezwa mu gihugu cy'Ububirigi, azira ko imyaka yitaragera, azahamagarwa mu kwezi kwa mbere ajye kwikinirayo, avuye gukora igeragezwa muri Union Saint-Gilloise, yitwa Fabrice. Ni umudefenseri ukoresha akaguru k'imoso. Uwo ni umudefenseri mwiza ikipe ya Rayonsport ifite. Uwo ngo afite ubushobozi bwo gukina muri axe centrale ya Rayonsport igatwara igikombe cya shampiyona. Rayonsport ifite umuntu witwa Kabange, twaramufashe tumuvana muri Gorilla, ubu turimo turamushyiramo imyumvire y'ubureyo. Twaramutyaje nyuma yo guhura n'umutoza wa mbere ufite ibigwi, ukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram kurusha abandi, ufite ibikombe bya shampiyona byinshi mu bihugu bitandukanye kurusha abandi. Uyu ni umukinnyi wabayeho ukomeye n'umutoza ukomeye, arimo aramucura. Yavuyemo umudefenseri, arimo aramwereka video nyinshi cyane za William Saliba. Ubu tugiye kumukoramo William Saliba mushya. Hejuru ibyo byose rero, mfite nimero 2 yitwa Arsene Mogo. Uyu nguyu ni umukinnyi wakinnye match u Rwanda rwakinniyemo na Senegal cyane, ikarangira Senegal idutsinze kimenye kubusa, kandi nabwo twagitsinzwe mu minota ya nyuma, nacyo ni penalty. Nacyo ni penalty. Uwarahari. Mfite umukinnyi ufite imoso iri magique, Imana yamuremeye gukina umupira w'amaguru gusa. Ubwenge afite ni nk'ubwa Salomo wo muri Bibiliya. Uwo ninde? Eriganijuru. Yamfashije gutwara igikombe cy'amahoro mperuka. Na n'uyu munsi forme aracyaze afite nyinshi. Hagati mediane y'ikipe ya Rayonsport yo ni uburo buhuye. Toranya nawe ushaka. Uyu munsi Richard ntaratangira gukina bihoraho, harajya muri 11 ku buryo buhoraho. Uyu munsi kanamugire nibwo ndimo ndamukorera introduction, ariko wibuke ko ndacyafite nimero 6 ya mbere mu gihugu cy'u Burundi, Aruna Musamajari. Ariko mfite niyo nzima Olivier Sef Kamba na Roho wabaye mushya nyuma yo guhazwa ibitekerezo bishya by'abareyo. Nimero 10 Adama Bagwego ntagarakina, nturamubona. Nabarukundo Abdurrahman Peple. Rinye y'imbere yo ni ibindi. None se niba mfite foru nganya simbana n'umuntu witwa Charles Baru nambaza iki? Niba mfite rinye y'imbere Iraguha Haji yavamo, hakajyamo Elenga Kanga Prince John ba wicaye kuri bench ho gace ashyushya amaguru ho gace, hari ikindi kintu wumva uri kumbaza? Kandi ubwo mfite umwana uherutse gutsinda igitego kimwe mu bizaba byiza muri Sekafa y'abaterengeje imyaka 19 17 mu mbabarire. Aniye baterengeje imyaka 20, ariko niye baterengeje 17 yarayikini. Uyu muhungu witwa Cindy Paul Jesus sumuhanga. Uramwani amakipe yose 15 ari kuri ubutaka bw'u Rwanda yayabanzamo. None se ubwo niyo wa ni 15 nyine nkwe muri Rayonsport ya 16 ntarabona umwanya aracyari mutoya, ariko izindi zose zisigaye nta muwingu uri muri iki gihugu nganya umupira nawe. Ariko reka tujye ku mukino. Kiyovu Sport ntiyagutsinda kuri wa gatandatu. Ngira icyo nshaka kuba navuga. Wamaze kwisetika ko Kiyovu Sport itagutsinda, kandi birashoboka ko yagutsinda. Ikintu gishoboka cyonye dore ukuntu ibitego bizabarwa kuri uriya munsi. Nimo ndasaba abasifuzi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, shot on target ya Kiyovu bayiha igitego. Shot on target ya Kiyovu bayibarira igitego. Oh yes. Kuba yateye mwiza munyezamu akawukora. Yego. Iyo bayibarira igitego. Corner 3 za Kiyovu ni penalty. Corner 3. Bagarure bya bihe byo hambere. Yego, corner 3 za Kiyovu ni penalty.
offside ya Kiyovu ntizajya isifurwa. bajya bararira. Ndashaka ko Kiyovu amategeko kuri yo yose ntihagire na rimwe ryubahirizwa. Nta karita y'umutuku dushaka bazaha Kiyovu. Bajye batorera. Rayonsport sina ngombwa ko izazana abakinnyi 20 kuri fedo match. Ni 11 bazakoreshwa gusa bazasoza ibintu hakiri kare. Kiyovu yakifuza ko umukino ukomeza ugakomeza. Ntabwo bafite ubushobozi bwo gukina iminota 90. Niba shaka ko match tuyikina iminota 2 yonyine bazaze tuyikina. Kandi nabwo tuzabatsinda. Iminota 2 iyo match bazaze tuyikina. Niyo yaba amasegonda 90. Amasegonda 90. Aho kugira ngo match ibe iminota 90. Ndimo ndasabira Kiyovu ko match yo kuwa gatandatu twayikina amasegonda 90. Nkibonera amanota 3 nkagenda. Juvenal yatangaje ngo ngarabatsinda. N'umuyobozi wiyese ko nazakina n'ikipe mu ciciro cya kabiri. N'umukunzi wa Kiyovu. Nkuko nawe uri umukunzi. Ufite ikipe? Ufite indi kipe? Birashoboka cyane. Iyo kipe rero ntago ariyo tuzakina. Ariko akunda Kiyovu. Yarayibereye perezida. Nta kibazo najye kuganira n'abafana bagenzi be. Baganire ku byo bazakora. Baganire ku buzima buri imbere n'ubutambutse. Ariko uyu munsi ndimo ndakunda ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru kundu riri kunyegereza udukipe turi ku mwanya wa nyuma. Harahunga imwe hakaza indi. Utu dukipe turi ku mwanya wa nyuma bari kugenda banyegereza. Harava himwe ihunge gaceje. Mpita mfata iyi ngiyi ugiyeho. Kandi niriya nayo nzongera gukina nayo yawusubiyeho. Ndi kwishakira amakipe ariko umwanya wa nyuma yire yakinye n'ikipe ya kabiri ijya kuba ni ya gatatu nkabona ibo igwiriye agatego yawuvuyeho. Ariko rero rusibiyeho ruzanyura. Rusibiyeho ruzanyura. Aho tinya gukina n'ikipe idakomeye mu gihugu. None ugakina n'ikipe yawe ya kabiri. Ya kabiri ukayitsi iyo match rega siyo ndi kuvuga nyine ndi kwivugira indi siyo ngiyo ndi kuvuga mugakina warangiza match ikaba iminsi 2 mwakina iminsi 2 ugatsinda igitego kimwe ubwo ni igice cy'igitego kuri buri munsi. Ariko hanyuma izi kipe zarago tangaza Kiyovu Sport muri weekend ndagenda dutangarize ikintu cya mbere ndimo ndakora abakunzi b'ikipe ya Rayonsport. Dufite festival kuri uyu wa gatandatu. Reka mbibabwire mbareba no mu maso neza. Bakunzi b'ikipe ya Rayonsport. Uyu wa gatandatu akabi kagarutse. Rayonsport iheruka igikombe cya shampiyona itozwa nande? Na Robertinho. Rayonsport igikombe cya shampiyona iheruka. Tribune warayirebaga yuzuyemo wa president ba Rayonsport. Cyane. Niyo tribune muzabona kuri wa gatandatu. Iraba yuzuyemo aba president, apana president, aba president ba Rayonsport. Kuko nuwigeze kubaho president bakiri president twebwe. Tumufata nka president. Ntago ari actuel, si uri gukora, ntago ari uri kwactinga, ariko kwizina rye twongeraho president. Icyo kintu uracyumva? Yego. Mugiye kubona tribune yuzuyemo aba president. Mugiye kubona Robertinho wa wundi mwabonye imyaka 5 ishize. Wa wundi watanze igikombe cya shampiyona. Mugiye kubona Rayonsport itanga festival. Ntago twebwe tugiye gukina umupira. Oya, tugiye gutanga festival. Bareyo. Ndashaka ko muza mwambaye jezi zanditseho 0011. Niyo system tuzaba dukina. Nta muzamu hari, nta mu defenseur uhari, nta mukasero uhari. Abakinyi 11 bose b'ikipe ya Rayonsport azaba ari abataka. Sinzi uko bazahagarara mu kibuga. 11 basatira izamu turabafite. Niho bazaba bari mu kibuga. Utaragura itike ye. Umuntu utaragura itike ye afite ikibazo gikomeye. Ahubwo mugani umuntu yagura itike gute nangahe? Ubu kuva ku wa mbere kugeza ku munsi wo kuwa gatanu ibiciro bihari ni 3,000. Ahasanzwe 5,000 hatwikiriye. 10,010 VIP, 20,20 VIP. Ariko nibigera ku munsi w'umukino ibiciro biri kuba kabiri. Ahari aha 3 harahinduka 5. Ahari aha 5,000 harahinduka 7,000. Sibyo? Aho 10,010 harahinduka 20, aho 20,20 harahinduka 30,000. Ni hafi kabiri. Niyo mpamvu ndi gusaba umukunzi wese w'ikipe ya Rayonsport ahantu yicaye. Ntago uje kureba umupira. Oya, uje muri festival y'ibyishimo. Kuri ya tikitaka ya Rayonsport. Amakipe barasiganya umupira wo guhererekanya ku isi y'Imana. Ni Espagne na Rayonsport.
Man City irakurikira, hakaza na za Arsenal inyuma gato na Barcelona. Ariko ikipe zikina umukino wo guhererekanya utanga umusaruro w'igitego kirenze kimwe, yatakirwa n'umwatakuza umupira, ni Rayonsport na Espagne. Kabiri, twamaze kubona urwandiko rusaba Forunganye ko yajya gusimbura Alvaro Morata ngo abe umwataka wa Espagne. Ntago turabyemera, turi kuganira na Senegal, turabaha amakuru vuba. Ariko uyu wa gatandatu muze murebe icyitwa Football Fest. Haraba hari icyo kurya n'icyo kunywa muri stade. Wowe niba ufite umukunzi wawe, muzane muri stade. Wa mukobwa wakwanze wa undi wirirwa ugukatira, muhereze proti yo kuzana kuri match ya Rayonsport na Kiyovu, wazakwiyambikira impeta. Wenda takubwa ati wari waranyanze atari iki nicyo gihe cyo kugukunda. Umukobwa we ni uzakwiyambikira impeta yuko wamwemerera ko mu rushinga. Yego. Kabiri, bantu mufite amakimbirane mu miryango, ahantu kwiyungira ni kuri match ya Rayonsport na Kiyovu. Ibintu Rayonsport ikina ni raha, na ahantu habiri honyine abantu bemerewe guhoberana birekuye. Mu kiriziya abantu bari guhana amahoro ya Nyagasani. Kabiri, Rayonsport iri gutsinda igitego, nibyo abantu bazabona kuri wa gatandatu. Kiyovu Sport iramutse gutsinze ku wa gatandatu, tuzaga nyuma y'umukino tuzongera tuganire ibi wavuze bimwe, uzongera ubisubiremo. Kiyovu Sport iramutse gutsinze yagenda gute? Nta ntego ndi, ariko reka nguhe agahinti gato k'ibintu bizaba kuri wa gatandatu. Rayonsport yahereye ku busa ku busa, ijya kuri 2-2, itsinda kimwe ku busa kabiri gakurikirana, ikurikizaho 2 ku busa. Iyi match mugiye kureba ku wa gatandatu, we have new score. Dufite igitsindo gishya kitari cyandikwa. Ndongera mbigusubiriremo. Mukunzi w'ikipe ya Rayonsport ukiri kuribwa wumva umutima uhagaze, gura itike yawe akakanya, gura itike akakanya, gura itike zitaragushirana. Iyi match yo kuri uyu wa gatandatu, reka nitize slogan y'ikipe yo muri Tanzania yitwa Simba, ubaya ubwela. Akabi karagarutse, cya kindi mutinya. Mugiye kwenye mibutire cya kintu mutinya, cya kindi mudutinya twakigaruye. Mugiye kwenye mwibutire. None nkubaza ikindi kibazo, nitize ndi slogan ya Young Africans. Ntihawogopi, ntabwo bamwumva mufite. Amahitamo nabiri niba wumva ufite ubwoba. Aya mbere, andi ku rwandiko usaba imbabazi kutazaza gukina umukino tugutere magaya 3 kubusa. Ihitamo rya mbere. Kabiri, emera kuza mu kibuga dusabe ko twakinira muri mini foot, dukine 5 kuri 5. Abo 5 nabo turakuzanira abatoza aribo bakina nabo. Gatatu, uremera kuza wihagazeho, ngaho ngwino ubona ikigukwiye. Na amahitamo 3 yonyine. Icya mbere, andi ku rwandiko usaba imbabazi ko wacokoje intere yari yiryamiye, uyigaburira inyama yirire iryame, uvuge kutazaza turagutera amagaya 3 kubusa. Kabiri, emera kuri umunyantege nke turakugurira cake tugufashe kwizihiza isabukuru y'imyaka 60. Tugushyire kuri payroll kuri bari abakinnyi 14. Umutoza nabonye asigaye wungirije no turamuguhembera. Ariko nyuma yaho turakina mini foot y'ubuvandimwe 5 kuri 5. Icyo gihe murakina n'abatoza ba Rayonsport gusa. Gatatu, wihagazeho, urumva ufite imbaraga zo gusunikana n'Imana. Mu Kinyarwanda bacumuga no vuga ngo usunikana n'Imana nta tunara. Iyo uri guhangana n'umuntu kurusha imbaraga, wirinda gushyiramo nyinshi uko n'umurizo ushyiraho zose arazikurusha. Amagi iyo ateretse ku tray ugatera ibuye riba ryiyenje ku magi, igirira ameneka. Ariko nigir ryiyenje ku ibuye, igirira ameneka n'ubundi. Kandi ari amazi akomeza igi niyo yoroshye ikijumba. Amazi ashyushye iyo yoroshye ikijumba ariko agakomeza
nongere mbwira kandi kana Bayovu umunsi umubu uzakujya ku myanya yawe y'ibanga niho uzabona ko ibintu byose bidasaba imbaraga nyinshi. Niho hantu uzabonera ko ibintu byose ntibisaba imbaraga nyinshi, ntabwo bisaba ngo ujye ku mbuga nkoranyambaga ngo uhangane wikanire. No ubwo rero narindi gusoza akantu ka nyuma. Impamvu twashyizeho slogan ivuga ngo huhura, ni igihe bari buze guhirahira barahuhuka. Nibahirahira bakaza kuri uyu wa gatandatu mfite umujinya ukomeye. Nje sinamye nanga Kiyovu gutya, sinamye mfite urwango Kiyovu, ariko kuva ku munsi wo kuwa mbere ubu turi muri slogan yo guhuhura. Nuza niramukije wallahi kanange ndahire nkabo wallahi Bayovu wallahi muzaza. None se rero ninde watekereje igitekerezo cyo kuvuga ngo huhura? Ntawe. Ni Instagram yabidupropoje. Zuckerberg niwe wabitwoherereje. Aravuga ngo mukoreshe slogan muhuhure. Ntago ari twebwe. Ni Instagram yaradupropoje. Ngabo yashyizeho post ajya kubona Instagram yamwongereho kara kantu ko guhura. Nta muntu yigeze abitekereza hano. Ni Instagram yabikoze y'ubwayo yonyine. Usitegeza kuba gute ikipe Kiyovu nayo yaguhura? Wari ugiye guhura kari uhuhurwa. Kanigire mu zindi gahunda. Ndabona abantu batangiye kumpamagara. Ariko ndakubwira ijambo rimwe ryonyine. My brother. Umukunzi w'ikipe ya Rayonsport utaragura itike ye. Ndimo ndavuga ku matike gusa. Umuntu utaragura itike. Bagiye kubona Joga Bonito kuri uyu wa gatandatu. Joga Bonito guteranyaho tikitaka. Ni ibintu bibiri. Joga Bonito ni wa mupira abanyabrazil bakina bisanzuye ugashyiraho na tikitaka rumwe iyi ngiyi Espagne yakubitishije abantu na ya Barca ya 2008. Ubu ngubu niyo kipe yonyine yabasha guhangana ni Rayonsport. Ya Barca ya indi ya Messi, ya indi ya Xavi, Iniesta ari muzima, Victor Valdez, Carlos Puyol, ugashyiraho na Gerard Piqué, Sergio Busquets, Pedro n'abandi. Iyo niyo yahangana na Rayonsport yonyine. Indi kipe yose iragiza igitsino kijye kugenda cyiyongera, ariko by'umwihariko ndigendeye uyu wa gatandatu abareyo mugura amatike muze muri bikitwa festival y'umupira. Urakoze cyane, ndagushimiye. Ubwo rero wowe nukuzaza ku wa gatandatu tukareba na match. Claver yambwiye ko Esperance izabiri kugaburira abantu, ibiryo bizaba bihari n'ibyo kunywa bizaba bihari. Ngwino tube tuganira ku mupira, wowe tuzaba twicaranye. Ariko nanje ariko ubwo biri buze kuba kubera ko aba president nazanya gashinga gashya ko kujya aba president ni batambwira ngo ngwino utwicare hagati mbe mbaganiriza, ubwo uzaze we twicarane. Wari barebera match muri VIP? Match ikomeye apana kuvuga izi zisanzwe, kuko match zisanzwe ntabwo baba hari n'ubundi. Wari barebera match muri VIP? Bwaba ari ubwa mbere, bwaba ari ubudasa. Ndakwicazayo tube twicaranye ubuganiriza aba bantu bahoze bayobora ikipe ya Rayonsport, abayobozi b'ikipe ya Rayonsport ubabaza ngo byagendaga bite. Ubu rero twebwe ndi muri gahunda yo kwitwaza yo kumenya ukuntu igikombe bagiterura harya ni gutya. Abari gutya uzaba umeze gute se wa mugani? Duhe urugero rwanyuma dusoza. Uzaba umeze gute? Ibi bintu biraryoha. Ibi bintu biraryoha cyane. Ibi bintu rero ukuntu biryoha. Fata igikombe neza gutya. Ibintu biraryoshye cyane kari keza. Ukwa gatanu bizaba biryoshye cyane. Asante sana. Kwa gatandatu gahunda niyo ngiyo. Urakoze cyane bwa abantu bagura amatike bakanda akanyenyeri 9 3 akandi kanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego. Iyo sport iri kuri 3. Yego arakoze cyane, yitwa Wasiri ngo arimo aritoza uburyo azaterura igikombe mu ukwezi kwa gatanu ubwo shampiyona izaba irangiye. Reka tumushimire cyane rero ubwo nka Inyarwanda na tugisoreje mu minsi itaha munaza kubona ibindi biganiro kuva mu ikipe ya Kiyovu Sport nabo uko biteguye umukino wo kuri uyu wa gatandatu. Nitwa Eric Munyanori Karikeza, hanyuma kuri kamera nkaba nandi kumwe na Director Mevin Pro.